Kolni pieces chanela kan lo lawm a cheu tun tuma chuan pu Mafaa Hauhnar thu le hlalama mizo te me lungpoimo tak mai chanchin kan ngai thla ho don ani ole kan soi tran hma in he chanela hian thon thunga inom tak tak le en ton tlak tak tak te ron ti chhuah tumania he channel hi milo subscribe pa milo like sak turin kan ngen masadu cheu ni ole pu Mafaa Hauhnar ti kan thiat lar puis larin fela hi meini som pakua sangkhat zakua som sari panga khan aizol tlang nuama alo pianga puis lal sang lurale pilal rin lianite faparuk zinga atlum berani an unaw hi zirna lama lekhathiam thei tak vek an ni a lekhachiar an taima em tlang vek ani Mafaa hi anaw pan line ma fel ti ina chung tenan kau thina anaw pakhat la tong fia theilovin Mafaa tia kau thin chu apulhenta ani Mafaa hi no pang harwang le thoi thei tak ani thina ti thiam fiam thudu tak ni in chung kwa le then rual ti lim thei tak ani thin anaw pan lain anin chunga bu ka sa thina bu ka chuan pulpit le mipui thutna tur lem asiama microphone lemte asiama ayano pangte hui khomin pathian thu a soi ve nak thin no pante ta tanga pathian thu atui ani awangin le hetianga kong pui bula pathian thu soi thin ani awangin konga kalte chuan he no pang hi chu enge motak ala ni nge yang anti fo thin ani alo puitlin chho po in pathian thu hi tui pui hle a sabram lama pathian thu zirna in te be popin hun la taka tanga pathian thu zirna diploma certificate te po adong nual ani bible hi angai hlu hle a khovela thu le hla le khaboro pui ber chu bible ani ti ina soi fo thin atlei rol tira tangin pathian thu le rongbol na lampo atui pui ve thin hle a literature ti lova chuan theology hi ka tuina berani ti in ama hian a soi fo thin thuril tu te zuin rongbol te po in a fe chuak ve thin middle school zirlai ani lain tlai khat chu min zulei turin an tira a thian tenen zulei tur chuan an kal howa tlei rol rel ru puchungin an then je ho chuan an in ve tur an leya an in tlang ta hloma chutia an thian za ho zurim te an han nam ve ta ka chuan an ina a hongam talova a thian te chu anu emo apa emo an veranda an omem ti en thlak tir phota anom lo chung po in a hongam chuang lova ti chuan an thenom terama tanga helin an kom thlanga tangin a rokin an ina alut ta chau ani nu le pa za na lan tir konga hian en ton tlak em maya nupui fanau te neya apuitlin nu thleng po in apa ma meizial azu fiam ngai lova anu hi o kanel om lo le za lo takin a changai lo bok ani Mafaa hi anaw pan lai atangin thomno sille fe na haw tak lo hle maya anu in alei sak anga piang hi lom takin ein bel mai thin Sunday school in khom pui kor ani ngai lova nu le pa sarkar na thok sum le pailama har satna nei lo ma ni se high school kal thlengin Christmas pheikho katan school uniform atana man ngal tur naughty boy shoe chu lim takin na bun thin apuitlin nu thleng po in sille fen ai chuan lekhabutha leina na tlangjok fowa a lekhazir lai silong megalaya omlai po in anu le paten athom no leina tur poisa anthonin lekhaboleina na mangfo thina thomno hi mamo lo le du lo ni lo ma se angai hlut bera amhangai lowa pon lam mu thei moina ai chuan finna le hriatthiamna athlangzoka chu chuan thu le hlakung pui ni turin Mafaa Hauhnar hi dua taka chor no zel turin a chom tha zo kani St Paul's High School tlang nuama Paul kwa azir lain tram exama mizo subjecta a fail thlat maya mani tong po han fail chu alana ta hle maya azir lai puiten an han fiam chuan alana le zola ti chuan ril ruthar pu in mizo tong chu na sazo kinalu chilta a anuwa chuan mizo tong le sap tonga thu le hla hriat hlo le langsar tak alonita ani chaklona tanga chakna nei entirna thatak po ani ome ti chuan St Paul School la kalai chuan veng chung waime chanchin buwa sports columnist ani thina kumsang zakua somkua pathum khan veng chung waime ina
kumpuan bo zui nana nung chahum hal essay competition na buat saya lawman pakhatna ala a kumsang khazakwa sumkwa paliya Mizoram pum huap chapcharkut essay competition art and culture department le chapcharkut celebration committee tangkopina an buat saya lawman pakhatna ala le boka Young Writers Association Mizoramin kumsang khazakwa sumkwa panga poetry in puasiak rampum huapa abuat saya lawman pakhatna ala le bokani hetatang hian thule la hi alu chiljui tatak taka ahoi kirle to lo ani Zirnalama Marymount School St Paul's High School le St Anthony's College chhuah ani a college kalai hian saptong chanchin bu North East Sun inspirational quotes Jet Set magazine vela poetry a chhuah zau train Silong MSU chanchin bu Zirlai o editor ani thina a chhuah hlima veng chung ko than le polrang sang chanchin bu wa le souvenir te editor ani Mizoram pum huwa polrang sanga advisor in omnual bok All India Radio Aizol Station thule hla program hunan pek zinga nopang berani chowa LPS vision po thule hla puala an interview masak ber ani zonet lama thule hla puala voiduai lo sombi ka kom maloni to bok Zopen Club International hian founder secretary ani thule hla lekhabular saberka khuang kaya editor na atho nu lekhabu teziaka thule hla khovela hriat a hlo viau nuwa po tual chung le chanchin budang boi puin theih to pa thatho aban san ngai lo thule hla ma so na tur ani phot chuan rampum huap lekhabua meuh athuziak cher tur om lain mizote tan thule hla cher tur a perenga tual chung chanchin bu en kol na ala thoktel trau thina ni thule lama so na tura chuan lian le sang emo te le niam emo ti ani ngai lowa aloina ko thana tlangnom ko than mei che chanchin bu thlengin editor na athok thina ni Zo Life magazine editor le executive editor ni na achel chowa Vulmoy writer of the year award sangni som pakhat te po alodong to bok miso kan ni lo kan limang chu tiru hewat tel tur hewat dong tura me an kau sokhan veng kha fuala mai thai fa pa nei chun lal ina zunong pui chang tura an ko chhuah ang dewa kai ngaya kacha ke me ma se kai sit box ya ne ma se men thang tu me puiten itlinge min ti chuan mi ngai dan chu kan lak jok tur rin ka ria chuan lom takin ka donga awat huai hot tu tele Sarkar department sang te college university ko than le khotlang pol sang in thuziak in hial fiam le lemchan thusoi in ti siak sang en dik tu man thin ani mun sang thusoi som a hlo le Mizorama television show lartak tak comedian search talent show le lookalike contest celebrity judge atang to bok seminar chi sang ba ka All India Writers Meet tithlenga resource person man aloni to thuziak mi le poet ten mu khom na India ramdung le wanga athu le la chiara soizau tura som thin ani Mizoram chunga higher secondary school le college le university thlengin lecture petura som ani fo irom chuak le khabu cholna tuikam thaler awrol le vaina wartian hlimni le nui lai ni hring nun hrual hrui ati chuak to heng a lekhabu te hi a hun lai thewa Mizoram lekhabu thalkal ber ani vek ani vaina wartian phei hi chu kumni po tlinglova voisom don chutnon ani busing khat sanga vel thal ani athu le la hi saptong Assamese le tong dang tia engemaw zat le lin ani to saptong chanchin bulama po thule hla engemaw zat achua to ani heng a lekhabu ho po hi lekhabu dora leitur om to lo vek khopin akalani akut koi ni lo lekhabu dang anei boka chung chu thai koi palai khoi thlar jf german ral run te anni heng ba ka hian lekhabu engemaw zat ta tha tho in ko editor angin alo pui to ngil lo na par jbia dam lai sul nu le lekhabu danga te tha alo tho to bok ani
tun lai thu ziak mi zinga chuan mi te hriat lar le thu ziak le thu soi tura som lo ber pol ani ome chanchin bulama editor ni na achel lo nuwa hian ahun top thlengin freelance writer ani Mizorama chanchin bulian ber wanglai ni ya thu le la huang changtu ani Mafaa hi thian ngai na takani a fiam tungai lutak ani kan ti to kha theology hi atuina ni a pastor tele theology lama tuite po akom na sa thin le a bible po voitam taka chiar chuaka no pangte ani line bible hi tui ti takin a chiar thin to ani sports lam po atuya chanchin buwa athuziak masa te po football chanchin te ani rimoy tui em boka mizo hla le sa phla tui pui ve a khovel huwa pa christian halar te hi anun khoi tu ani hloma chutianga tuina sang nei ni ma se zoram khoveli na hriat na ber chu literature hi ani ome no pangte ani laya tangin literature hi tui ema ain mang tareng bokani pathian mal somna dongin mi hriat po a hloma a kumsom ni atlin ma in athu le hla te awang hian hriat a hlo to ani chutiang taka thu le hlalama tui ani awang chu ani nge yang kumsom ni pakhat mi ani in ale khabuma saber cholna tui kam ati chuaka mi pui ngai nat le lom a hlo le mai literature hian prose azia baka poetry a phua bokani creative writing lama ain man baka criticism lama ain mang boka english literature atuya mizo literature nen hian ama chuan an kalkop ti in na soi thei ome wordplay atui puya hi anuam ti zawng ani baka literature lama aman ropoimo po ani ome thu le hla masona tura atholok mawang hian awm na tlang nuam weme branch point tumni lai choimoina alo peto bok ani thu le hlalama rampum hriatlo ani nuwa po mani inda lianchi ani lova tlang nuam branch weme chanchin bu chimle tlang editor ni athul pha lo taite sena section tlang nuam weme ya leader ni chungpoin section weme chanchin bu taite sena times bultan tu ani kumsom pani vel liamta atangkhan zunthum natna in ati boi ve tana he natna hian ahun nung lama phei chuan ati boi viawa hei hian anar fa khoi bok nen thenrual po apol theilo pha fo baka bengwar po achwa theilo pha fo ani december ni somni pakwa sang ni som pariat khan apum nom lo thu asoya ama le achung te pon ngai thatlo na em an nei lem lo zan lama po ngai thatlo na nei lowin an muwa December ni somthum sang ni som pariat jingdar li le chan vela anuin omdan adikloh dewa asheta wangin a blood pressure an en chuan alonium em maya invoice somna em man po omlovin jingdar nga vel khan athlak hlel em wan ko puimoya chandam tu tok turin min kal santa ani ole khati zong kha puma Mafaa Hauhnar Chanchin Tlangpui kan ngai thlak ho thei te chu ani a Mafaa hi he khovela thito ma se bizo te thinlunga chuan anung reng to don ani Colony Pieces channel milongai hlut sak tu zong te chunga lawmthu kan suye